Sezona ljudi. Obećali smo, jel tako Ema? Da. Evo, kao što vidite, Maca ovdje. Ovo je tek prva epizoda druge sezone. Evo, kao što vidite, moj auto. Crni BMW. Dobro, sad moramo snimati tablice. Nemoj da snimamo tablice. Ajde, što drugi imate? Vi se pitate zašto mi smo ovdje u mraku i zašto imamo vatru? Roštiljat ćemo. Da, i doćete nam kamši. A sad je... Komši iz druge kuće. I sad idemo da tražimo Mace. Šta je to? Ovdje nešto. Evo lišće. Idemo za da dadimo Mace. Kako nam ona tamo jede? A ljudi, samo da znate, prije nekoliko sati nisam snimao, jer zato vidio sam da je Maca ovdje otišla. Da, to je ona, Maca koja tamo jede. Hajde vidimo. Nope, nema ništa. Još šta je? To je ona Maca tamo jede, to je. A ja. Pa ništa ljudi. Idemo da tražimo druge mačke. Dobro, da idemo doma da jedemo i da se zabavimo s njima. Ajde smo bilo sjećate se kad smo ovdje snimali prvu sezonu u parku. Kad sam pokazao facu. Ne znam da smo snimali ili nešto tako, ali... Kao što vidite, nosim svoj Hugo Boss majicu. Jeste sjećate prošle epizode prve sezone, rekao sam ovako. Ovo sam isto nešto primjerala Halku. Da, ako nisi rekao. Što je vam? What the? O, porodica Mace! Simba! Ljudi, wow, stvarno ste nam, dakle, radit ću im. Znamo mi nije ispala kamera. Gdje si Maza? Jo, vidite ljudi kako ste slatki. Evo je Simbe. Šta? Evo je to. 2, 4, 6 Maca smo našli. Ne, 7. Ovako Mace, jete. Tako pa, jedna po jedna. Maca, bravo Maca. Oj, te pazite, jedi. Simbu. Dobro, vidite Simbu, ova žuta, ova je Maza. Je to prazno? Da ljudi, nema više. Šta ćemo sad? Ništa, sad kupujemo novo. Idemo sad da se igramo sa mačkama. Da malo zoomiram. E tako. Vidite ljudi kako su slatke. E ljudi, da ih uzmem. A da ih uzmemo. Što misliš Ema? Posto na hranu. Pozvamo se na hranu. Dođi Maza. Ne, uzmi ovo. Hajde da bacim malo. Hajde da bacim malo ljudi. Što? Odakle sam to stvorila? A, došla. Daj. Daj Simba. Ljudi napitate što se očiju. Ajmo. Dobro, hajdemo. Ajmo, neko uvijek bude ovako. Ajme, uzmi onu kesicu. Dobro. Čekajte da uzmem kesicu i hajde nas da snimamo. Ona snima gore put. Dobro. Tako bi je bio lakše. Ljudi, jel ne vidite nešto? Točno, ja sam upalio kameru. To jest, ja sam upalio svjetlo na kameri, ali ništa. Vidi ovaj nas prati. Neka nas prati, neka se. I ne pite zašto je... Sve dan noć. O, čekajte ljudi, da spustim kameru. Stopiraj. Evo bilo koji put. Ovo su za starije mačke. Iz Italije. A, ovo nas prati. Čekajte, da malo potrčimo. Da vidi, sad ću ovu rand bacit. Pa tako seko. Evo mi BMW-a. Evo mi ljudi BMW-a. Baš mi je dobar auto. A tako je ma. Baš mi je dobar auto, jel tako? BMW.
Rocili smo kako kup. Sam stariji sad. Rockaj. Čekaj, sve kako zove. Roci, sestro! Evo ljudi, vidite kako je slatka. Samo da znate, druga sezona imat će 20 epizoda. Ne znam ćemo uspjeti. Što je bila Lazo? Vidi. Ne, nema tamo, no. Vidi, ako hoćete je uzmem, onda ću je uzeti. Simba! Čekaj, imam je. Pa si ti ovdje. Što će Simba? Ne otišao mi ispod auta. Otišao ispod auta. Neka nešto ide. What the fuck? Što je? Kao da ništa nisam vidio. Gdje se paziti s ovim? To je opasno. Što je bilo Bazo? A Simba mi je otišla ispod auta. Čak da ne snimam tabac. Ja, ljudi, sad ćemo se lijepo gostiti. Znači što ljudi, da sklonim ovo se. Dobro, samo da sklonim, sjekaj. Nema skladati, to je mamine babina. To je mami, dede i brat. Oprosti, hajde da vratimo ovo lijepo sjekeru. Je se vruća ova vatra. Ljudi, hoćete me vidite? Ne znam kako ću. Možda ako ukasim. Da, to je još gore. Dobro. Simba je otišao ispod auta. Šta ćemo sad? Ja mislim da to nije dobra ideja. Halo? O, dobro se. Hajde. Držat ću motor na vrata. Ljudi, nema veze ako nam malo pobavi. Sjekaj, si ikada vidjela macu u veš mašini? Ne. Hoćeš da je vidiš? Ne. Dobro. Čekajte, da se skinem. Samo stuk se, čekaj da stavim kameru ovdje. Tako da me vidite kako skida. Tako. Dobro. Možemo sad da ugasimo kameru, da ugasimo svjetlo. Mjau. Pup. Ajde, pa sad stvarno sad. Ajde, mama, uđi. Aco, uđi. Ljudi, ako se hoćete nasmijeti, ovaj video je za vas. O, vidi je. Dobro. Budi gusto. I lijepi čisto. Ljudi, ne znam ako je vidite. Podaj mi kameru. Ljudi, ovo je glupa ideja. Ne, možeš da ostane. Ne, Maco. Ne, ovo je samo za ver. Ovo je samo, vidite, veš mašina. Beba moja. Beba. Ne možeš ući unutra. Ne možeš ovdje ući. Možda je malo mokro. Pa ljudi, hoćete vidjeti kako ja mazam vas samo sa rukama ili to šalom. Ne stvarno neću da je lupa. A samo je ovako mazam. Ne svi sad. Eto. Nemam gdje ja moju unutra znam. Ovo je čudna ideja, ljudi. A hajde vidimo. Ne. Fina. Eto ga! Vidite kako je slatka. Ljudi, ako hoćete drugu epizodu... Uj! Jebite! Nije nešto bilo ovdje. Što je tam brak je čitav. Kože se čitav sam. Što se ima svijeta se dešava? A ljudi, ovo je garaža na drugoj strani. Igraj se. Ne smije to igrati. Ja, ništa. Što ćemo sad, Ema? Da se igramo sa Macom. Hajde da se igramo onda. Ne meni pao blic. Okej, a prostite. Onda open blic. Tako da se lijepo igramo sa Macom našom. Ajmo dalje. Ej! Ajde nam unutra onda da je usivaš. Da stavimo, Mac. Ljudi, hoćete vidjeti Macu u kuti? Pa sad ćete vidjeti Macu u kuti. Čekajte da stavim kameru. Čekaj. Hajde, Mac, u kutiju. Bravo, Maco! Vidite kakva slatka. Ajmo izbaviti.
Dobro, ne vidi ništa. Evo te, evo papir. Kako će biti? Pa znam pokrene kutiju. Ljudi, ako hoćete part 2, lajkujte i subscribe-ite se. Bravo. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Nećemo završiti epizodu. Znaš što se desilo prošli put? Ok. Druga epizoda sad ide. Ćao.